أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على Muhammad. Leo mfomonti tarehe 20 na mfukare ya Marsi mwezi 2026 ndio wajibu haini wakati madhamana hamadasi rahusu amani na usalama ya hemiji ritekeleze bandhi za makalma watu za uonisanye shahidi hosonima wa Komore ezajiri le 20 mars harumo msihiri mtukufu wasingani ejuma hosonima watukufu wari jilia yabo haba hainu mimi binafsi tiwono afdhali njibu kalma la mwana mamzima mingoni mwa ema kadr wahaju wahensi ya hambu wahe parti serse bandi ya reklamation waifanya hoskolewa harumo mji mtukufu wa Mbambani ikao haki zo haki haruma zitendo hamadi zo ni makadre e kadri woi ni meshelezizi yuka ngena makalma ya yamba ya tsukanti ikao ya wehe ya denegre mji ya denegre wazeye dele kalma lobahi konga mjorenga dakika bahi ni meshelezizi yukaya side namnayo ushahidi ndaunu uka umji wasingani wakahom sirini wa juma le 20 mars bandi ya itendo haikao shijiri shisarizamba mmono de reclamation razifanya hosubuti mwana nyasi wa ikangamo miko daraja njahe abantu hau familia shanga mweshelezizio beshelea la utukufu ne makalima matukufu no wandu ikawa kanti haruma yebaila wala wandu watukufu wala wandu haki waume washe bake depute wa helejera baka makadra hambunga mwa amini ngamwa niko hishma amanga wakati boko ekaya nrabuzija wakati zekweli zojitenga ekamru haono kumji wa mru ngonzao usisiwa haruma ani tara hanfu ngabo wakati mwanadamu ngebidi ya juhe ngamrongole zina balo ha mrumbaba msingani hamade namna wao ni sando mwananyasi wakaabo ikao msujwa ukawane upande wa goshini uvashati jeu huoni saukaya arma sheitendo ashajiri le 20 mars kujaona mrumbaba msingani ya hima hauyazia hauyarongowa yambati jao zinogozonga muhoni saukaya tide namnayo mrukado fanya makalma hamada au haruma wakati kao ya association haulekeza izo kao ndizo wewe wadhmania uje ulekeze akamjo kao mkonti hanyu bala ni wandu wa hikma ni wandu wa imani ni wandu waninganyaze parti ya hanyu lazima muidefende shabangu wa muhimu bano hanzia za mrumbabani huambia ukaya tide namnayo thumma tide namnaila wa ushahidi ngamjo wa mbabani washirizi wanzani mdunga wa matangazo mjokurdi mdunge banu levao na valinu linde levao na hima na kahurenga ya mwana wa himu wa haidaula fakhamata rais kolonel Azali Athmani na Nuru El Fatih wani unu shahidi na kanza njeni moniseni mimi ikao watukufu wao washuhudia wa wazeye wakahom sirini wahime wamrenge minhu da minga mjwenda mangalie video
mide mndu na receve handani harume delegation nyitukufu ya secrétaire général wa he ministère de l'intérieur mide na mrenga mimi binafsi na mhansi hanzia ikao za stahiki ha adabu na heshima na son excellence mwanama zikiwangu cadre decide fundi watu ngiyabo kajafa ngujostola ushahidi bandi ya so ya kanza ya bire boyanjia homsirili uksimbillahi simrenge hemba bina kusidwa ni Mwenyezi Mungu simzia tabenzia tindiye mahala ubira onda banu kwezi mtukufu aharaya nibulie bahundo sabakaravi fundi watu ngiyabo mtukufu ngiyabo simrenge simika wazeye wakaho msiriniho wa muhansi abange tside namna ino kwezi tside namna ino narende hawelevu rikinishiana le secrétaire général du gouvernement son excellence Nour El Fatih hakahunjia midem ruwabili na mikomo hono hangu ngeyabo mtukufu watukufu ma directeur général wakaya wa helebavu waniono mitimoto tikawalahi kinamina wazeye wahangu wahumji wa singani wahima bora jubilwa wamtsana hukaya SG Nour El Fatih nguswale juma singani betina karijulizio abangele kalma bansibenze nivaye lindele vao na vaya bansibenze njenu nimtoleni ushahidi mangalie video ukaya mwana mawa kaurongoa tena zintabisha haku ukakabati mrumbaba msingani ya hima yamba sini namna hiyo kabati ataharongoza mrumbaba kade namna inu hatsehe mwana nyasi mtukufu hurongoa kalima bi harume declaration nrahafu baifanya leo mjini mbabani mwandu mamru wa he parti serse ngebidiu aristehilane ngebidiu bake yani wakati ya huonesa uka parti na mji tisa mji wa singani wahimi wala hike mwana wa Colonel Azal Athmani depute wa hatu ama ani wakati kaujaruhusu habo Mwenyezi Mungu yatia ukabatiti damu habo Mwenyezi Mungu ya hansi ya ribite namna ila shaho hima hosukumlwa arisukumlwa wala kula hadi gamjotoa ushahidi wararuni honisho kwa baba wasingani wakaya warambu wao maana mkino amba kuswaliho msirinio shambe semkino kurambu wao ndasingani wikurambu wazee wasingani mtujwa le jina lao shatijo huvumbua hutukufu ni ubao hutukufu wa hanyu ni wandu wa parti serse ya coordination ya hambu enda wa uzise e directeur wa he ortese son excellence Ablani na muzise njajojua wallahi ngamjozidi unsame njajojua nretsile kalima la hema mzima ikao hambesi hakawane avashati la jeo ngamdinde je le kalima lo njajosbuti ani otoranto mji wa hatu otoranti mjiunu ani ubondo alewone mwana mawo na minga msalue zeno goma hamba ntuzi kontraria hata maana yo haki hanyu yo party shauto zingara mji wa kamili wambe uka kabajabu hamru mbaba mzima wa ala kula hali sidina maana yo watukufu sijao kartutari unduwe zinji kartutarambe zinji banu babiri story zinji haruma bavu yanu babiri story zinji gabu mahatibu wasisi wabonti watoka ufigira haruma party haruma le bavulinu kartutaha siri gari aminiu izora hamba karilani tendo arishilani siwazee wa homji wasingani ngari lindawo ze hukma muono kaya nyinyi wandu wa party serse ukabanda zitedwa za hale za vira
reclamation ya mambo ya reparti ya serse ya Singani wakaenda wafanya reclamation walaani sheitedwa le 14 mars 2024 washambili ya Moroni sisi mji wa Singani reclamation ila rifanya Singani haruma msiri mtukufu wa Mambai hauoni saukaya kariti wa hara ngari amini ukazi sheitendwa kasija birando rishtuki wabange ngari abiniu ukaya mji utibihanyiwa na siasa amri na dunia fatuze wa milo kamru mbaba ani wa baba abo cela veut dire wa baba wa Singani wa Kamingoni atide namna hiyo kujabe namna hiyo shayo yo de tafsiruka njaona mrumbaba we usukumla mrumbaba we kado sukumla mrumbaba hambia mru kazia mrumbaba hambia faja kajau mrumbaba ni sama na consequence yo umonisa bahiri kabala shamfanya izo makahanza ni coordination ya hambu wajuao ndani wananyanyi wa parti serse ukangari amini uka mfaume hawe mwana wa mfaume ikango ndo bahanu wofanyula mtwala wanti za huwaza nana mali ziko utolwa zifanyila ziroziwa harume mabavu hawo mji hautaha leo inu bake badi Singani afanye namna ile abange nsutani undwezi nji shaminga amumabioni watukufu he ismi hangu mimi ndajibiwa na ile kalima le mwanama tikauona hawa hainu live ya huwa tukufwanu nsina kukubalo mji wa hangu utomlo manani shanga mjo kubali unisiwa ukababiri zitendo za watoto wazirende sanayi razikubali ukazibiri nayi rilindao ze hukuma riaminiu ukaya siwandu wa uhukumlo leo shaho zingara mji wa Kamilu wambeka kuja na mrumbaba lidelevao mimi na vaya msirini sivumbua ya mtukufuo sivumbua ya secrétaire général wa ministre wa de l'intérieur ukamede na mhansi sivumbua kadha wanadamu sivumbua yemera wa hele jera la hambula Juma Panga sivumbua ya directeur général wa he environnement mwananyasi mtukufu Elamin kadha warishuhudia wadu warijuao wa baba wa Singani hukaya rikaya haruma msiru wa tukufu wa Singani rikahum lindani wakati rambilwa bengwa 1 heure d'etat bengwa 9 heure d'etat honjaranjie ho jumani rikahum lindani shatide namnani kaizo mambilwa sha edare kebesho mbaba hanu bala mbalekeze ndondondo na mimi tu contrarier reclamation maifanya haki haindogo zjo urendo Singani haki shangabo wakati boko owazijirisa wajo huona yani yefaida ikawa ndugo obazima haungo jo huona yefaida ikawa ndu watambaliana haungo jo huona yefaida ikawa ndu warumilwa haruma mji haezi hau parti wako kwa tuyuhundra maana kwa tina hata badogo wa yuhunrao amango jo huona yefaida shasisi ngare aminiu wamjua Singani wazee rakahom sirini hula ukarihimi rimlahiki rihimi risukumlwa ushahidi waono abangenda rekebishe makalima yao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngasi juma hukanti rishilie wa kobori manotable wazee wangazija nane hambu ngasi juma huwa ishilia haini wakati wa Johuri ya Salam ukangwa nzao rijeri kensi homjini Singani rifanye ezaladhimu ngasi tayari biidhnillah na Mwenyezi Mungu jonusuru mji wa Singani ya nusuru lebavu ya nusuru ya Kobor. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi marabili wa barakatuh. Ngarjoho nana wakati wasaya ho tukufu wa Mwenyezi Mungu kema utiririhiza bala bitila wa mwambia nukaya haini wakati walio actualite ngebidiu mhundane neze haki haukaya Mwenyezi Mungu arihansi na muo vanu arihansi neze ndimi ya bongo bidiu mdoni siwa sio kama Singani ngerendo msindano bake na urondo msindano ngari aminiu ukaya wakati wasaya biidhnillah tosa
na salamu dozahani.